Također imaš taj listić. Da. Mogu samo... Dobila sam ga sad bolje. Ko ti to dao? Ko ti je dao listić? Pa kolega. Koji kolega? Dolje. A zašto? Da ti glasala. Šta ti rekao nešto kad ti dao? Što? Da te uputio šta kad ti dao to? Pa ne, nego da glasam. Aha. Dobro, hvala. Dobro, što je ovo bilo? Gledaj, mi smo uvijek da nas gledamo izbore. Aha. I ovo baš nije regularno, Mi shvaćaš. to što radi, dijela vama dati brojeve za ljude za koje morate glasati. Znači, to su izbore, ti bi trebali izabrati samo Aha. Oni vam daju brojeve svojih kandidata. Znači, to je protuzakonito, posebno na dan samih izbora. Danas bi trebala biti izborna šutnja. Može biti da ti baš želiš na njih glasati, ja ne govorim o tome, ali svaki čovjek koji dođe glasati ima taj komad papira za koga mora glasati. To je... Čini ne malo nego dosta ne. Smisao ovoga izbora demokracije sigurno na neki način pada u vodu. Dobro mislim. Ja bi sigurno zaslužila šta mislim. Gle, pa ne, ja to nisam rekao, ti svako može da uvijek govoriš, samo kažem, samo taj postupak u kojem neko tebi djela i može znati koje to je protuzakonito, da ti možeš glasati koga hoćeš to. Da. To je Te mogu moliti taj papirić, jer mislim vjerojatno to ćemo morati prijaviti. Kad odglasiš. Ako ga misliš konzultirati da neće ti uzeti, ali ono čisto poslije ako ne možeš ostaviti, please. Thanks.